Asifiwe. Mureke duheze Imana icyubahiro. Dupfukama aho turi. Ababishoboye mwese twise amaguru y'amavi yacu hasi. Icyo yavuze arabizo hosa. Icyo yavuze arabizo hosa. Nukuri nabonye inezita gaze. Nukuri nabonye inezita gaze. Icyo yavuze aragisoza. Iririmba Mana we Sasa la bene eda Ngizina rya Yesu. Imbaraga y'izina rya Yesu. Imbaraga zitanga izina rya Yesu. Imbaraga z'isumbazo izina rya Yesu. Imana itaba izina rya Yesu. Imana mugenga w'isi. Imana y'imbaga. Ngo duture. Ngo tureke kuvuga. Tureke gukora. Turebe. Waturemeye imigambi myiza. Waturemeye imigambi uri imbaraga zacu izina rya Yesu. Imana y'imbaga. Amahoro yawe utanga da. Amahoro mwami si abantu bataha tuyabonere muri amahoro yawe da. imbaraga zawe n'amahoro arawe icyubahiro n'icyaha yaguhora ku ngoma we urahambaye Mana yacu. Ndagushimiye kuko uzuba, ndagushimiye kuko ubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Yes. Mwicare.
Bwana asifiwe. Ramet. Tidutinda pastor. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tugiye gutambira Imana. Iyi ari karibu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tugiye gutambira Imana. Yego. Amaze usengera itajiri guhanze gusa. Iri guhanze gusa. Ari guhanga. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kandi muve mu byicaro. Muzamuva mu byicaro. Satani ntikazi kuzirikiraho wicara. Haleluya, haleluya. Wese icyubahiro. Haleluya. 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 Tugiye guhudumiya. Yego. Tubwire umusozi uri imbere yacu ngo tuve imbere. Umusozi uri imbere yawe. Ubwire ngo biba amataba. Umusozi uri imbere yawe. Ubwire ngo bamataba. Uwo musozi ari wo duhanga kandi twiruke cyane. sawa. Zamuka Faustin. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Tugiye gusenga. Turaririmba kandi dusenga. Tugiye gusenga isengesho tuzamura ibihugu byacu. Reno. Kandi izi yuko iryo sengesho Yego. nta muntu n'umwe ridahanze mu mutima wiwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Burya hari abantu baza bihenda. Reka mbabwire kino kintu. Baje kuvuga niyenda ni muri impunzi ukagira ngo nawe wenyine ufite ikibazo. Ndiyo. Ufite kurusha nyiri gihugu uri hano mu Burundi. Tufite ikibazo kurusha uri hariya muri Congo. Oya. Tufite ikibazo kurusha uri mu Rwanda. Tufite ikibazo kurusha uri muri Kenya na Tanzania na Uganda. Mu biyaga bigari byacu hano. Zose niko bifite ikibazo. Kandi ikibazo kiduhanze ni kimwe. Kandi ico kibazo dufite kugihambira tukagihambira Mwizina rya Yesu. tukagihambiriza Mwizina rya Yesu. tukakizirika Mwizina kandi rya Yesu. kigashyira mu izina rya Yesu. Mwizina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ico kibazo Ndiyo. tugiye kugisengera. Mwizina rya Yesu. Kandi hari ikindi abantu bataza bibeshya. Baza bibeshya gatoya. Titwasengera igihugu tudasengera n'abakiganza. Yego. Oya. Nuzoza ujya gusengera igihugu uzusengera n'abakiganza. Iyo bafite amahoro n'igihugu kikagira amahoro twese twotekana. Yesu ashimwe cyane. Burya abakuru baciye umugani ngo imfizi zirwanira ibyatsi nizo bihagwa. Igituma dusenga nugira ngo amahoro abe. Natwe abanyagihugu tugira amahoro. Amahoro menshi hano mu Burundi. Amahoro menshi hariya muri Congo. Nitumara dutekane ibihugu byacu bigira amahoro. Tugiye gusubira mu ndirimbo. Nibarangiza kira umuntu wese duhaguruke. Kaba umuntu unaniwe ahaguruke. Singubwiye ngo niba udashoboye kuririmba ariko urahaguruka duheze Imana icubahiro kugira ngo iryo sengesho. Bararirimba nibarangiza turaje kumva evangeliste Birori ni uri senga. Yego. Simbubwira uko asenga uko Imana muyobora ariko asenga. Tuzoba turirangije tuje mu bindi. Nimuhaguruke badushiye mu indirimbo dusenge. Faustin zamuka.
na umuhini utaraba nyenye wote uyo mutwangie